Zamislite da pratite reality svađu kakvih ste vidjeli na stotine, glasovi su podignuti, optužbe lete i sve izgleda kao još jedna od onih noći koje se zaborave do jutra. A onda se Anita Stanojlović sruši na pod. Usred svađe, usred kamere, usred miliona gledalaca koji su to gledali uživo, ona jednostavno padne. I iz te iste prostorije odmah se čuje vika Luke Vujovića. On ne priča mirno. On viče punim plućima. Daj vode, otvorite vrata. Pa joj daje blage šamare, ne iz bijesa nego iz čiste panike, pokušavajući da je osvijesti dok produkcija trči okolo i niko pravo ne zna šta da radi. Iza te scene ne krije se samo jedan loš dan. Kriju se trudnoća, prevara na dan vjenčanja, javne sumnje o ocu djeteta i jedan spontani abortus, koji je većina gledalaca preskočila kao sporednu informaciju, a koji je Anita nosila sa sobom svaki dan od kad se desio. Ovo nije bila obična reality svađa koja je malo izmakla kontroli. Ovo je priča koja se zakomplikovala kroz više sezona, više veza i više gubitaka nego što ikad izgleda iz prve. I da biste razumjeli kolaps, morate krenuti od početka. Da biste razumjeli šta se desilo te noći, morate razumjeti ko je Anita Stanojlović i kakav teret joj je ušao s njom u tu kuću. Anita nije takmičarka koja ostaje u sjeni. Nije tip koji šuti kad nešto misli. Nije tip koji se povlači kad neko pokuša da je začuti. Ona je prisutna, glasna i ne bježi od konflikta. To su vidjeli svi koji je prate i to je njen zaštitni znak od prvog dana u realitiju. Ali ono što se rjeđe pominje, ono što gledalaci koji prate samo najdramatičnije klipove vjerovatno nikad nisu ni uhvatili, jeste da je Anita prošla kroz gubitak koji ostavlja trag dugo nakon što se kamere ugase. Sa bivšim partnerom Stefanom, Anita je doživjela spontani abortus. Pričamo o vrsti gubitka koju je teško opisati riječima, a još teže nositi u okruženju gdje nema privatnosti, nema pauze i nema prostora da se bilo šta obradi na miru. Reality format ne čeka na traumu. Kamere ne idu na odmor. Format ide dalje bez obzira na to šta se dešava iznutra. I umjesto da se povuče i sačeka, Anita je nastavila. Ušla je u novu vezu, ovog puta sa Lukom Vujovićem. Luka nije nepoznato lice reality publici. I on je figura koja privlači pažnju podjednako od onih koji mu navijaju i od onih koji mu ne vjeruju. Kad su Anita i Luka postali par, to nije prošlo nezapaženo. Kako u kući, tako ni vani. A onda je stigla vijest. Anita je opet trudna. Umjesto da ta vijest donese neku vrstu smirenja ili radosti, ona je odmah otvorila nova pitanja. Pitanja koja su krenula da cirkulišu po kući brže nego što je iko mogao da ih zaustavi. I koja su pritiskala tačno tamo gdje je Anita već bila najtanja. Ne možete razumjeti kolaps, a da ne razumijete Matoru i šta ona znači u Anitinom životu unutar realitija. Jovana Tomić, svima poznata kao Matora, i Anita Stanojlović ne dijele samo prostor u kući. Dijele historiju koja izlazi daleko van zidova bilo kojeg studija i seže u period koji prethodi ovoj sezoni. Matora se udala za Mateju Car. To je bio korak koji je nosio težinu. Nešto o čemu se pričalo, nešto u što je Matora uložila. I onda je isplivala priča da je Anita bila u kontaktu sa Mateom upravo na taj dan. Na dan vjenčanja. Takve stvari se ne zaboravljaju lako, a u realitiju, gdje se sve iznosi pred kamere i pred publiku, ne mogu ni da se zatrpaju ispod površine. One ostaju tu, žive i čekaju trenutak kada će biti iskorišćene. Kada su se Matora i Anita našle ponovo pod jednim krovom, svaka svađa između njih nije bila samo reality sukob između dvije takmičarke. Bila je nastavak nečeg starog, nečeg što je imalo korijene dublje od bilo kojeg izazova ili nominacije. Svaki argument bio je nova runda priče koja je počela davno prije ulaska u Elita kuću. Gledalaci su to osjećali. Zadrugari su to gledali. I ta tenzija bila je prava i opipljiva stvar. Ne scenarij koji je neko napisao, nego nešto što je gorjelo ispod svakog razgovora između njih. Ali tu nije bio kraj. Jer dok je Anita bila trudna, dok su ona i Matora nastavile da se suočavaju, po kući je počelo da cirkuliše pitanje koje se imalo potencijal da uruši sve ostalo. Zadrugari su ga postavljali glasno, jedan za drugim. I pitanje je bilo jednostavno i direktno.
Je li Luka Vujović zaista otac Anitinog djeteta ili je otac Filip Đukić? Filip Đukić, ime koje se počelo pominjati kao mogućnost. I jednom, kad takvo pitanje izađe u javnost, unutar kuće ili van nje, nema načina da se vrati. Ono dobija vlastitu energiju, širi se i pritišće sve dok nešto ne popusti. Ovaj kolaps nije bio iznenadni događaj. Imao je uvod koji je svako ko je pažljivo pratio mogao da vidi. Nešto ranije, Anita je bila u emisiji Pitanja gledalaca, formatu gdje gledalaci direktno postavljaju pitanja takmičarima, a voditeljka Dušica Jakovljević vodi razgovor na način koji ne ostavlja mnogo prostora za zaobilaženje. Dušica je ušla u temu. Koje tačno pitanje i u kojoj formi, to je stvar snimaka. Ali rezultat je bio nepogrešiv. Anita nije ostala da odgovori. Ustala je i otišla sa emisije usred emisije, pred kamerama bez objašnjenja. Pobjegla. To nije bila sitnica. Kad takmičarka koja je poznata po tome što ostaje i odgovara, jednostavno ustane i ode. To znači da je negdje pritisnuta tačka koja boli previše da bi se sjedilo mirno. Reality publika takve stvari ne propušta. I svako ko je pratio, znao je da se nešto sprema. Da je nešto ispod površine zagrijano do tačke u kojoj drži samo tanka membrana. Anita se naravno vratila. Reality ne staje ni zbog čega. Kamere nastavljaju, format ide dalje i nema zastanaka samo zato što je nekome teško. Ali ona napetost, onaj osjećaj da je nešto preusko zategnuto, nije nestala kad se Anita vratila. Gorjela je tiho i čekala tačku prave eksplozije. I ta tačka je došla. Nije došla na neutralnom terenu i nije došla u mirnom trenutku. Došla je usred svađe sa Matorom, pred svima, i završila se na podu. Svađa sa Matorom te noći bila je intenzivna. Glasovi su bili podignuti, optužbe su letjele. I bila je to vrsta konfrontacije koju gledate ne zato što ste sigurni da je hoćete gledati, nego zato što ne možete da odmaknete pogled. Ona vrsta tenzije koja ima vlastitu gravitaciju. I onda se Anita sruši na pod. Nije to bilo postepeno, nije rekla da joj je loše i sjela. Sručila se i kaos koji je odmah uslijedio bio je sasvim realan. Zadrugari su se gledali ne znajući kako da reaguju, produkcija je počela da se kreće i kroz svu tu gužvu glas Luke Vujovića probio se jasno iznad svega. Daj vode, otvorite vrata. Luka je pritrčao odmah. Davao joj je blage šamare, tihe ali namjerne, pokušavajući da je osvijesti. Tražio je svježi zrak i vodu. Radio je sve ono što čovjek radi kad ne zna šta drugo da uradi, osim da ostane pored i djeluje. Medicinska pomoć je stigla. Produkcija je reagovala. Anita je stabilizovana. Ali pitanje koje je ostalo u zraku nije mogla da odgovori ni jedna medicinska ekipa. Kako se dopustilo da trudna žena sa historijom spontanog abortusa, žena koja je prethodno pobjegla usred emisije pod pritiskom, dođe do tačke fizičkog kolapsa usred reality svađe, a da niko od produkcije nije intervenisao ranije? Ko je nosio odgovornost za njen well-being tokom cijelog tog perioda? I zašto je format nastavio da je stavlja u iste situacije kad su znakovi bili jasno vidljivi danima? To su pitanja koja se postavljaju tiho, ali koja ne nestaju. Kad je prašina malo slegla, reakcije publike podijelile su se brzo i jasno na dva dijela. Jedan dio gledao je na Anitu sa razumijevanjem i empatijom. Trudnoća, prethodni gubitak sa Stefanom, konstanta pritisak koji reality nosi, konfrontacija sa osobom s kojom ima dugu i bolnu historiju i javne sumnje o tome ko je otac djeteta. Kad se to sve stavi zajedno na jednu osobu u jednom periodu, bez mogućnosti da se negdje makne i predahne, kolaps nije iznenađenje. Bio je samo pitanje kada. Drugi dio, kako to uvijek biva kad dođe do ovako dramatičnih momenata u realitiju, nije bio ni malo blag. Reality je industrija drame i publika koja ga dugo prati razvije određeni skepticizam. Kad drama dostigne ovaj nivo, dio gledalaca uvijek počne da se pita da li je sve onoliko nenamjerno koliko izgleda. Jesu li neke stvari bile igrane ili pojačane? Je li kolaps možda pomogao da se izbjegne neka konfrontacija koja je dolazila? Takva pitanja niko ne izgovara glasno pred kamerama, ali ih šapuće cijela balkanska reality zajednica. A tu je i Luka, čovjek koji je bio u centru svega.
Vikao je za vodu. Pritrčao je prvi. Reagovao je brže od svih ostalih u prostoriji. Iz jednog ugla, to je slika čovjeka koji je uplašen i koji voli. Iz drugog ugla, u realitiju gdje se svaka kamera gleda i svaka reakcija čita, to je i slika čovjeka koji zna da ga snimaju i koji zna koliko takva slika vrijedi. U realitiju ta dva odgovora rijetko se međusobno isključuju i upravo u toj praznini između njih leži razlog zašto ova priča drži pažnju. Matora je i dalje u kući. Pitanje o ocu djeteta i dalje nije dobilo zvanični odgovor. Anita se nije povukla i sve što se desilo te noći nije zatvorilo ništa. Samo je dodalo nove slojeve priči koja je već bila previše složena za jednostavne zaključke. Anita Stanojlović nastavila je da učestvuje u emisiji nakon kolapsa. Matora i dalje dijeli isti prostor sa njom. Luka ostaje njen partner. Pitanja ostaju pitanjima. Reality ide dalje. Kao što uvijek ide. Bez obzira na sve što se desi između dvije epizode. Ali ono što se te noći desilo na podu studija Elita nije samo još jedna scena za highlights. Iza tog kolapsa stoji priča koja se gradila godinama. Kroz gubitak, prevaru, novu vezu, trudnoću i javne sumnje koje nisu prestale. Sve to zajedno čini jednu od najkomplikovanijih osobnih priča ove sezone. I ta priča se ni izbliza nije završila. Prati kanal za sve što slijedi iz Elita kuće. Jer kad se priče ovog tipa počnu odvijati, obično znači da je ono što dolazi još intenzivnije od onoga što smo već vidjeli. Klikni na video na ekranu ako hoćeš da nastaviš.